Sika tiragsak ko. Tinapalabas, simrek dates ken Richard iti bar. Ket nakaado ni Richard iti ininom nga arak. Iso anabartek da itoy. Ni Tess tinang i-drive iti kotse ni Richard. Ket intulod na da itoy ije balayda. Insingasing ni Mrs. Santos ken ni Tess nga umyan iti balayda. Gapu ta mga no makasalaw iti dakes a tao iti dalan. Nagsarsarita da nga rod maipapan ken ni Richard. Ket inistorya ni Mrs. Santos tinapalabas abiyag ni Richard. Iti sabali a bangir, inungtan ni Jinky ni Dong. Gapo tasaan nga iso ti kinanunungan na, nudiket ni Elisa. Nasaumod ni Dong, adi na kayat ti agaramid iti dakas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Ni Elisa, tiin sakit mo. Saan kat asyak? Sorry, ma'am. Ngem, manipod ita. Saan akong nga agtungpal iti kayat mo? Nang runa no dakes? Sige, para makita, Dong. Mamirmiraot ka laang. Kat imposible adi ka agtungpal kanyak. Nga oray tang danan ka iti dakkel agatad. Saan na talaga, ma'am? Agikataklaangan kas family driver. No pagaramidan nak iti dakes. Kat no konak nga ikan ka iti dakkel agatad. Tapno laang papanawam ni Elisa ditoy. Maramid mo? No kastabanag, ma'am. Mabalin kong aramidan. Tamabalin ko matabagaan ni Elisa. Anasay-saya at laangan apumanaw ditoy. Ngamti kanayon mo apabainan. Anya? Ngam no dakas nga aramid. Talaga ajak kabaulan, ma'am. An-anwak ti dakkel agatad. No agbalatak tumatla kanyak ti dakas nga inaramid ko. Sige, para makita. Isuadi na kun bilinan pa yung agaramid iti madi, Ma'am Jinky. Gaputat talaga asa anak nga agtungpal. Itay kapay apal paliiwan dito'y paraangan. Kada ka di parikot. Naunag sa ti pampanunutam, Romeo. May papan ka di iti negosyo. Awan ti parikot iti negosyo. Nasaya at no kasta. Romeo. Naskan ngagkalaysan da Oliver kan Jinky. Imbagak meten, di mo pilitan ti anak mo no di nakayat. Saan to anaragsak ni Oliver no mapilpilit laeng akas kanyak? Iso ka di ang nagbabae ka idi iti mamirmiraot. Tasaan ka anaragsak kanyak? Kat ay ayatampay laang jay kabit mo? Di mon ipalagip ti kinadakes mo, Marita. Gapo talagbasol da kanyak. Pinangtaam day di Lorena. Akidnapam ti anak mi, kat ilamas mo ije baybay. Dayta ti gapuna nga imadayuda. Tanya ti kayat mong aramidak. Kasyak ti kabit mo? Impupuk yu ida iti may sabalay. Kat nabisbisinanda. Awan asim. Ngem na imbaglaangan, tanakaruk at damatlaang. Kasano ana amwam dayta? Dinusam ni Lorena, kat inraman mo pa iti ubing, amanula idi ti taon na. Katanya kuma, nagbasol da kanyak, isoanaskan amadusada. Nunamwak la kuma idi akas tagayam ti inaramid mo kadakuwada. Insi na ka kumaidin. Karkaritan na iti sina? Jakaramidan itadayta, gaputawan mo't laang ti Serbina. Isina ka man kan saan na may subli ti biyag, day di Lorena. Ha? Natayan? Pimusay, day di Lorena iti breast cancer. Idi ubing pa iti anak mi. Nasakit tinakam ko.
Tawan man lati na itulong ko kadakwada nga gina. Kat, siyak ti pabasulam. Saan? Ngem kuma, nakatulong akmet iti panagbiagda. Ha! Awan ka is-iskan dagita ngay bagbagam. Nakabalas kan iti pananggulib ko kan ka. Ngem laglagipem, anaaramid ko dayjay, gaputa talaga asa anak anaragsak kan ka. Gapu iti ugalim. Anya? Nupay kasta, saan ka apinanawan? Ngem kuma, iti kanito nga agsabat ti dalan dagiti anak ko, di mo ko maidaparitan. Anya ti kayat mo asawan? May sa ita na nabaliga negosyante ti anak mi iti day di Lorena. Kat kayat ko nga agsiningad da nga kapsat. Anya? Saan ang mabalin? Kayat mo man kan saan, kasta ti kayat ko. Nagturad ka ngag so iti kasta kanyak, Romeo! Anak ko ida, kat kayat ko nga agsiningad da. Oh, saan ang mabalin? Jak itulog! Saan ang mabalin? Apay nga gumawat kayo. Amom ka di, Jinky. At naparikot ko. Naku na ni Romeo. Akayat nangagsiningad to Oliver kan ti anak na itiruar. Anak na itiruar? Ha! No apay ajak inya dayo day chay nga ubing idi pay laang. Rombang nga inya dayok iti inana. Ha? Ita agparikot akon. Mama Marita. Saan ang mabalin nga agsiningad ti anak ko? Kan ti anak ni Romeo itiruar. Sa dino nga rod ita ti ayan di kabsat ni Oliver, Mama Marita. Jakab mo, saan ko na dinamagkin ni Romeo? Gaputa sa anak nga interesado. Harumbang nga tinamag mo, Mama. Iti kasta, maamam mom di tao. Kantap no makapagpanunot ka iti addang, kontra iti kabsat ni Oliver. Relax ka lang, Mama Marita. Oh, Jinky. Relax ka lang. Tulungan ka, iti day aparikot mo, Mama Marita. Oh, da kayo matgayam. Umunag kayo. Wala, agtugaw kayo. Oliver, agluto kami iti kanham. Gaputanas kan ama kasubli kami iti oras anak ko na ni mamam apa nagsublimi. Imbagami nga da napatag-apag nami ita. Kat pinalubusan na kami, Sir Oliver. Saan kayo magluto? Intay kat mga itirwar. Iso nga rod gay may kami. Tapno agluto kami iti kanam. Iti kasta, saan akanayon a restaurant ti panganam? Nakitsenda kami iti iluto mi akanam, Sir. Malala. Agyaman nak, no kasta. Inkiwar kat, inkiwar kat, inkiwar! Kanta ka di dayta, sita? Juan Elisa! Kanta day jay! Inkiwar kat, inkiwar kat, inkiwar! Ala, ramanam no husto matlaang ti asin na. Ayos, Elisa! O sige, mangisaganatan iti juice. Tinasayaat, mangipan ka iti kape para ka ni Sir Oliver. Ada iti balkon. Ada kasarsarita na ita iti cellphone na. O sige. Oliver, adto iti kape. Agyaman nak, ha?
Kailiw kong titimplam iti kape. Elisa. Apay di kagaw awid. Ha? Pinapanaw ni mama. Di saan ako nga gawin. Adamot apartment ko apagawid ha? Napanakkel kan no kasta, Oliver. Ha? Inam dayjay. Saan arumbang amakipin natangkan ka kankwana? Makaumamat yung ugali na. Ipilit na, tijak kayat. Amin, akayat na. Nas ka na tong palan. Nujak tong palan, gumura kanya. Ken, mabalin ka di, Elisa. Saan man na dahi tati pagsaritaan ta. Kumusta ka nga, Iji Balay? Amangan no ka na yun nakapagsasawa ni Jinky. Awan tinas ka na pagdanagam. Kabaala kasalaan ti ugali ni Miss Jinky. Sige, agan-anat ka kumawan. Agsubli kami dito intong Domingo. Ta day of me. Naskan ang makapagdalos kami dito apartment mo. Gaputan na kawarwara. Agyaman at nukasta, Elisa. Richard, anak, kumusta ti restaurant mo? Awan parikot, mama. Nasaya at nukasta, anak. Richard, ada ko maibagakan ka, anak. Kat sapay la kuma, tadi ka gumura. Anya dayta, mama. Sige, dumngaga. Kumusta kayo kan ni Don Romeo? Ha? Nagsarita kayo ka din? Mama. Anak, uray siyak tinang padakkel kan nang paadal kan ka. Kaya't kulat ta makalangan mo ti pudno nga amam. Saan na nanaskan, mama? Pangaasim ta ikatam kumantigura iti pusom. Ikam ni Don Romeo iti gundaway amakilangan kan ka. Jak kayat akalangan ti tao anang baybay akada kami iti daydiinak. Maawatak ti riknam, Richard, anak. Nubay kasta. Adda kayo anang ipatagkanyak. Kat pagyamanak dayta iti Dios. Ipatpatag ka unay. Ngam ulitak nga ibaga. Ikam iti gundaway ti amam amakilangan kan ka. Ikam iti gundaway amang ipatagkan ka. Richard, anak. Sorry ha, awan ni Richard. Adda na patag apagnana. Kasta ka di? O sige, agtsa ka. Agyaman na ka? Kumusta ni Richard? Nasaya at mat. Kanda iti restaurant na, awan mat parikot. Kas makita ka, narangay ti restaurant na. Talaga? Ayuwan gayam siyak ni Tess. Ti best friend ni Richard. Ken right hand na dito restaurant na. Maragsa ka na ka makamamukon ka, Tess. Ken maragsa ka na para kan kuha na. Gaputa da ka akatalag na. Amok nasayat ka tao. Amok, nasayat ka tao, Tess. Isunga amok adi mo baybayan ni Richard. Siyempre, Jack baybayan. Pagyaman ako unay dayta, Tess. Imunan ni Sita, tamakityan dapay. Ada nga min ipagatang ni Miss Jinky kankwana. Iso anas ka na makasubli adagos. Kasta ka di? Aday ta. Nakupin ko amin ang dagiti linabaan mi kan ni Sita akawas mo. Kan, mabalin ka di ha? Sursuruam ti agurunos di apartment mo. Kasanon, no adda kan lahat asa nga ilim. Di pa ikat nakababain kan. Wen, ma'am. Hoy, ibagbagak lang ti pagsaya atam, wen. Ay, anak na ka nga agpayso ti baknang. Kanayon nga min nga adda katulong amang yawat iti masapul mo. Ay, unay kan, Oliver. Di mo ammo ti agurnos di ti apartment mo. Wen,
Ma'am? Anya awan, ma'am. Ay na, Oliver. Ti ibagbagak para matlakan ka. Uwan nga, Rod. Nangag ko. Oh, naisimpa kong dagiti kawas mo. Elisa, mabalin ka ding arakupan ka. Ay, saan ang mabalin? Di ka mangsinga. Adupay tinaskan nga aramida. Ay, Oliver, di nakarakupan. Apay, adi mo kadwa ni Eliza nagawid, sita. Dayta kadilatan aglakwat siya ti aramidan na? Ay, kwa senyora, Ma'am Jinky. Nagsublimanan iji simbaan. Tapay. Anya ko mati aramidan na ijay. Agkararag ah. Manumat lang ti agkararag ngay. Ay na, Ma'am Jinky. At idug ngamin ti kararag na. Nagadu ngamin ti karkararagan na. Siyempre, ti pamilya na. Kan kang runaan na. Da kayo a pamilya. Senyora, kastamot taon ni Ma'am Jinky. Ha? Wan senyora. Amom ka di senyora. Nagatidog ti kararag na para kada kayo kada senyor kan Sir Oliver. Ngam, at atidog mamutan ati kararag na para kan ni Ma'am Jinky. Kaatidogan. Anya? Wan, Ma'am Jinky. Nagadungamin, akid-kid dawan na aparakan ka. Amom na anya, Ma'am Jinky. Asapay kumata, agbalin ka na saya at atao. Asapay kumata. Malalala. Ingkakat mangisagana iti meriendaan mi kini Jinky, sita. Agawaam. Wan, senyora. Madagdagaw, senyora. Para kan ka dayta. Sige, lukat ha, Melissa. Agpares ak kwentas kan singsing? Wen, para kan ka dayta. Nginginaan dagitoy, Oliver. Saan ang may parbang asagutan nak iti kastoy? Para nga kan ka. Jack maawat, Oliver. Saan ang maibagay kanyak? Awatan ko ma. Tasagot ko kan ka dayta. Tanda ti panagayat ko. Oliver. Nagtawad iti kaunggak dayta sagot ko kan ka. Iso nga awatan ko ma. Nakaluto akon iti kananda senyora kan Ma'am Jinky, Elisa. O sige, siyak mo't ti agidalimanak dito kusina. Oh, ada ka matgaya man? Muchacha? Wen, Ma'am Jinky, sangsangpat ko. Sige. Umay ka, Elisa. Ada ipaaramid ko kan ka. Sige, ma'am. Sumorot ka kanya. Agasam amin a kortina diti kwarto kat labaam. Agraman dagiti kawas ko, labaam matan. Kasuksukat la dagiti kortina diti silid mo, Ma'am Jinky. Jak magustuhan ti angot na. Kasla saan analabaan anaimbag. Iso nga ulitem alabaan. Sige. Kalpasan na makapaglaba ka. Nas ka na plantsaam dagiti daddo mapay akawas ko. Nalawag? Kat di ka agina na, aging ga amalpas mo. Sige, Ma'am Jinky. Kasta, agtungpal ka iti kayat ko. Tapno nasayaat ka. Umay kan, Elisa. Intapay mangan. Husto dayta na panaglabam. Ituloy mo intun bigat. Umuna kalatan amangan, sita. Ipalpas ko pa'y alabaan dagiti kawas ni Ma'am Jinky. Intun bigatan nga ituloy mo. Sumikngatan. Intakat manganan. Di mo singaan ni Elisa, sita. Ha? Saan ka di amabalin nga ituloy na intun bigat, ma'am? Kan amo ka mabisinan ni Elisa. Saan ang mabalin? Tulungak lang arudan. Saan ang mabalin? Hala! Panawa mo dito ni Elisa, tay tuloy na taglaba. Ay,
Nagdakas sa talaga ti ugali mo, Ma'am Jinky? Labanan na? Nagdakas sa ugalim! Apay, parparin ka atom ni Elisa! Apay, agselos ka kan kuana! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinubela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.